Pala flaya tu go guesta pavihi, hane do tolo do valatala tutupu, ke lata ia mui puli he pūnai. Whamua kua whamoli mai he ofisa he palemia, tō tausea i he whakatuwhono i dau whakaholoanga, ke lata ia me whakalilifuanga mo i dau toi mga aho, he lilifu palemia ni o kioki, ko lilifu sani lagatani. Kua manaki ai hana mga whaoa, ke tamai hana sino he au flaile, mo e ke tūku ai ke he hana no whanga mau ke maanga ko tuapa uho motu. Ko lilifu ko lakatani ni takitaki e motu koe palemia he tau tahe awhi hiwe siau hiwa mfurumahiwa ke he tau ua e awhi moi ua. Koe tau ua awhi ua mfurumawhane liu mai whakahiko ai ia ke he motu ke lata mo e whakamanatuanga he pule whakamotu ke liu mfuru aki. Mai kia i ke tūtala mo lilifu ko lakatani he mga aho nā, hanga ao ke he tā pepa ne tohia ia. Ke te manatu nā koe whakaue ke tangata he motu, whakaue ke te kitaki ke kautū, mo te tangata he whakatawhono. Wa mai ke te mana uti o mamnaki anga, mo te tause anga, mo te tōra he furu ora, ke te kesi kei. Anono, kei mo e whia manatu kopi hea. Si kai i tua te manatu anga, ka ko whia lai mena kua hangao kiei ke tau rimu furu ne toi. Whai langa tau na kai, mo ke ingo. Ia, ki tau si whakapuki tangata Niue. Amu, koe mena mua ia. I le koe, economy is based on the population of the country. Yeah. Si whakaue ma Niue, ke te mana ko tau ke lata ke whakamanaia ke aho, tū limong furu tau. Kua more, sia ke limong furu tau kua more. Onu ki mua, tunge matiki lunga, e aonga tō runga. Tō ngā hoa i tō tangata ngahua ke whakatuwhono he mga hala nei ni ngahua ai, po ke whihangai mo i palemia ko sani lakatani ke he hana mga hala ni takitaki ai e motu. Ko e whakatonu whono he whono ke pule mga hau nei lilifu ko himata ke lesi taha ni ngahua, mo i loa e tau manako he palemia ko lakatani. Ko lilifu ko take lesi ne whiwhili ai he palemia ko lakatani, mo i hana whono i ki pule ke eke mo komisina whakamua he whakatuwhono Niue ke he motu ko New Zealandi. Mina ifa i whakakoanga ha. Tō hifu ki Wellington tūni. Ko e pehene whakakoanga o koe tangata burotu. Kumi na koe tama mena hao ne mai ke tau si. Mui tua na koe ke tau mataka inanga hai i Wellington e mga hao nia. Tau Polynesian cousins a tau tōru. Mai Samoa, mai hea turunga. Mo hai fuki, si mitaki e whakaroanga ia whihangaianga mga hao nā mo i loi au e mena ko ke tau se koe au ka ha koe tamakawe ke tūtaki a Niue whakahako ke he tau iki pure i New Zealand. Mōri kua hai e te ofisa tau tōru i te piu, ofisa a New Zealand i te piu. Ka e manako ni tau te kitaki he tau tōru mga hao nā, ke whai puhara whakahako ni mai i Niue, ha commission, ke tau iki pure i New Zealand. Si homo, takerahi e whakaroanga mga huia, tū mau e tau mga e hako ngahua mga huia ke whakatū tāla mo rau tōru, ke onohoni ki hei ko he ngoa i tau mena, ka tau se he whakatūwhono New Zealand, whai mena ke lauia he mūtau tau tōru, whakailoa mai au ki Niue ko tau amanaki te ki tau se he. Mo e mai ke whokini e mga huia, ke whakailoa whakahako e tau manatu he hatu tōru tau te kitaki mai whakatūwhono, ke tau te kitaki e mūtu ko New Zealand. Ai muka whikau hahaka mna, ai whitangata ke muitua ki ai. I was flying by the seat of my pants. Nā kai muka e takitakianga he motu, he ngā hoa e tau tupe ke whangahua ake tau manako he takitaki.
Manatu he eke pule motu lilifu ko Olaf Tauwewe Jacobson e lilifu ko Lakatani ko takitaki naka I mawhisi ke ita mai vale he tala hau e ia. Ko ia tahani ngā hua whakamua mo lilifu ko Lakatani ke he whonu I ki pule ne takitaki ai he palemia ko lilifu ko Frank whakausi manawa lui. Manatu he lilifu ko Takelesi e whalu he tau manako me tau mohimisi he palemia ko Sani Lakatani. Ko Lakatani e tangata whakamua ne lewa e whanu e motu o Niue. Si liu mai e ia, si maua e, si vili e tau tangata ke ia, si koutu e ia. Kai lewa e lari a sa. Mo e manako ia ka ke lang matai he motu. Ka koe mena whakamua hana ka koe mena haua ia ke whakatu business ia. He wanted to go into business, whakatu business, ke lata mai ke he tau fua he whanua, pia fuki mai tau ika he mohan bukilai. Ka mga hara ia, ai kautu e tau lari anga ia hana. For various reasons, long e ka kanu se ai kautu ai. Ka linga mai he hana a ke sianga ka mui ke te puhara ne whakunga hohua ke mutu. Linga mnei a mga hana hana ne verangi ai hana mana tuanga. Manako ia. Ke whaitara hauanga koe hei ngoa e puhara ke uta ke kautu. Ke mongha i hasane e hopo mai ai ke wilianga lahi he mutu a tautu. Kai ke sia fuki ni ha mga hana hana. Ko mina furu kowe tau te kita ke mutu a tautu re mga hana ia. Silinga whaita mawāru furu koe fuki ni e kwa hoko mai ke mga haunai. A kano ka pe e. Kau mai wharu I whāwho e tau matake nanga na tautu. Mai ke lari ke hoko ke whonu ke pūre. Ko e ke sia anga ni ka he wharu ha tautu he mutu nai. O mai am tōru si o ki tua he laini. Ko mau tōru hai I mua, o mai whakanene aina mu tōru tau si oro mai he nena ia. But Sonny found a way of leapfrogging that line, si hoko mai ia, si kautua ia a sa. Kai manatu fōki kai tau tōru. Ko mga hara ia, koe whuata mui a Sonny he monga ne toka I mutu, ne hifo I ki New Zealand. Mo e koe tau whakakoanga he mga hara nā raha. Ai mā meo, ko mina whai mga hona ka sa ne hifo mai ki tuwhukia. Ka koe laulahe he ana tau whakakoanga. Koe mission school ni ka hae, wanga ko tuapa. Kai aike mina ia, ke tau whia ki hana, kisianga ki hana tau whakawanga ke mutu ko New Zealand. Mai he tau whakakoanga hana he mutu nei ko ni elementary education ia. Hake sani, si hoko ke he tuanga as a senior non-commissioned officer in the New Zealand Army. And he did it all by his own intelligence. And ailo hana he utapa wakini asa ke whakako ke tau higher institution of learning. Ko hingoe menagan mai ke ia ke tausi. Kai toka hifo, pise, kwa pise tai e tuanga hasani. He's left his mark ke mutu nei hatutu. Ke he whakatūtalanga whakahiku mo e palemia ko Lakatani, ne huhuangi kia ia, ko he ingoa I ta manatu ke lata mo e atu hau fōu he motu, si hanei hana tali. Ai roi au ko tō whia kai I te tangata ka tō e pepa ne tohi ne tohi au. Ka koe eke tohi au ke whakakirea. Koe tohi au ke whakawhofua ki te mana tuanga. He tō atu haua ne hake mai. Ke tau se taha mena. Ke hautu se toro. Furola hai he motu. Koe mea hai he motu. Koe longo hai te mana kai. Tōra he furola. Whakauelahi ke te mana osi. E kise au he maho nei. Koe home. Koe mena ni koe ha whebena koe ngāo e motu ke whakahamtake. My last words is,
Of course, we can do it. We will do it. Tuku atu e tau ui whakalofa ki he hana mga whawa katoa, mo e whakau e lahi ki he moui aonga he palemia lilifu ko Sani Elia Langingie Tama Lakatani. Kua whiwhili ai he whano ikipule a Mrs. Emi Hipa ke eke mo taha he tau komisina he mtakau pulinga hua. Kua whiwhili angane ai ne whamoli ai he whano ikipule he mahina ti sama he tau Komole, me kamata e koto whanga he komisina ko Emi Hipa he mahina nei. Tō hua ia mo e tau komisina ko Fisa Pihingia mo whāpoi a kesi. Ne whakailoa ai he matakau pulinga hua he ahohong fulmawha he mahina nei e koto whanga fōu he komisina ko Hipa. Ko ia ne ka matanga hua ke he whakatuwhono he tau ua a whihong fulmaua ke he ofisa he tohi kupulahi he whakatuwhono. Tali mai he manghala nā, kua lahi hāna tonga hua ke whahinga hua mai tau whikau mai whafo he motu External Affairs. Kua whakausi e hānanga hua koe taki he whahinga hua Foreign Affairs he matahiku he tau Komole. Koe ka mātala ia e tau, kai kisia ki ai kua langa e tau punga hua toka noa, kua kumi atu ai he matakau pulinga hua, he whakatuwhono si pihia foki mo e whalu he tau matakau i whafo tunga e Niue Ocean Wide. Koe tau punga hua nei ke lata mo e tau tangata kua whai mga aho he ngā hua, mo e whai lau papa mai he tau aonga pulotu. Kai kisia foki ki ai toko ngā hoa e tau tangata he motu kua maua e tau tuanga pehi nei. Koe whalua nei he tau mana ne kanaua e tonga hua he motu hākua toko ngā hoa e tau tangata kua lata ai ke tali atu ki he tau punga hua pehi nei. Ka kumi atu foki ke tau motu i whafo, nā kai whaikaina ke no nofo e lau tōlu kau mai ke motu. Kua lewa ki sia mo mai longa e tuanga ke tau kaina he whakatuwhono, kai nā kai la ki sia ia e tau kaina fōu, nā kai la whaikaina fōu e whakatuwhono, kua tālanga ke mole e ua fulu tau tau. Mai longa ABC News, kua whita whalu he tau mga whani wene no nofo ke tau kaina he whakatuwhono ki whalahi e ka mata ke kumi kaina fōu. Koe tau whakatokaanga he whakatuwhono ke whakātai tau kaina ke lata mo i tau tangata ngā hua whakatuwhono ka kumi mai he tau mutu kehe, kai nā kai koe tau whakatokaanga tau si mawhisi. Nā kai i loa whoki e tuanga he matakau pulinga hua ke mga nei ke tau tangata ngā hua whakatuwhono, koe hoko sia na kai e tau tutuanga he tau lotamatala po ke tau lau pepa ko mauai, ke lata mo i tali atu ai ke tau punga hua nei. Ha koe lau lahi he tau punga hua nei, nā kai lata mo i tau whānau whakausi mai lai he aonga tokolunga. Koe whahe tau Komole ne hoko mai e pātoni he patuiki ki he motu mo i whakailoa ai he matakau Niue Island Sports and Commonwealth Games Association NISCA ke he tau whawhonga pepa he matakau. Pe he whakailoa anga kua whiawhia lahi he matakau NISCA ke whakawhiliweia ke he pātoni kua hoko mai ki he motu. Kai nā kai whai whakaholoanga ne whakakese, kai kisia ai e tau ata kua tuku hake ai ke social media, he whalo tau tangata he motu ne totoa ai e pātoni. Mai longa ki he whakailoaanga e kakano ne utawiko ai pātoni he patuiki, mo e hāna tohi ke tau motu he atu Commonwealth. Ko e whakakisianga he anganga kau whalataha mo e whikapisinga ke tau motu kau whalataha he Commonwealth. Mo e mahuinga he tau wheua sipote ke whakakise e anganga whikapisinga ki. Kua manaki e tau wheua Commonwealth Games ke whakahoko ke he motu ko Scotland ki Glasgow he tau nei, ke ka mata he aho ua fulmatulu e mahina Iulai, to hoko ke aho ua e mahina au kuso. Toko whitungu fulmawhai tau motu kua manaki ke whalataha atu ke tau wheua nei, mo e whetoko ai ki hongo fulu tau spoti ki he kehe, puto ia e whoki e ono e tau whetoko he tau para-athletes, ko lau tōlu ne nāka e katoa toa e tau alanga sino. Kua kumi atu ai ki he matakau NISCA, ke mo ua tāla mai hanga au ia ki he matakau Niue, koe whai na kai ka watu ki Glasgow he tau nei. Ko e whahe tau Komole ne kamata ai whuki e tau whakaholoanga he whahe whakakotama, tūnga whamahani ki he kamatanga he tau tau osi, ne tolo atu ai e tau whaiaanga mo i tau tangatanga hua he whahe whakako ki he whale tolo scenic matawai, ke whanonoo ki he tau mtapatunga hua, kua mana ki e whahinga hua mo i tau aonga he neua, ke whakawhita ki ai he tau nei. Koe whahe tapu nei whoki kua kamata ai e tau aonga neua he motu. Kua whai whakatutalaanga whoki mo e tau pulotu mai he motu ko New Zealandi, mai he matakau wha tele-education, hanga awia ki he tau puhala ke whamalolo, mo i la langa i wangahau Niue ki he tau whakakoanga he tau whanau he motu.
Koe matakau wā tele-education, koe halau tōla tonga hua whakamahino, ke he takianga, mo i tau kumikumianga ke he whahe whakaako, mo i tau whakaholoanga ke he tau wangahau Māori, mo i tau wangahau he tau Motu Pasifika, ke la lawhi atu, po ke whakaonga ua, mo i whalu he tau wangahau tunga, wangahau Pahalangi. Tunga he whamahani ke he mataulu he tau tau osi, kua kumi atu a ABC News, ke he takitaki he whahe ngā hua whakaako, Natasha Tohovaka, mo e ulu whaiaonga, he aonga tukolunga ko Charles Ioane, ke maua mai e tau hokotaki hangau ia, ke he tau ala he tau whanau whakaako ke NCA, he tau uawhi ua fuluma lima. Nā kaila maua mai e tau hokotaki nei, kai mana ki ke whakapulo atu, e te halau tōlo tau malolo, he tau aho i mua. Ko e whakaholoanga ne whakahingoa ko e taonanga tufunga whakamotu ko amana kia e ke whakahoko he aho hong fulma walu he mahi nā pelila he tau nei. Mai longa BCN News e tau uina ko tuku atua i ke tau maanga tiki taha ke whakamau e tau hingoa he maanga ke lata ia mo i tau whakaholoanga nei. Kisia ke he tau whakailoanga mai he whahinga hua taonga Niue ko whakata he mga hau nei ato hoko atu ke he aho fulma ono mahina whipuali ke whakamau e hingoa he maanga ke hua tua i ke he taonanga tufunga whakamotu. Ko tau whakatokanga nei, whakamahau ni ke he tau maanga, ke whakatata e tau lolongo mo tau koli whakamotu, ke whakamanatu e tau lolongo mo tau koli whakamotu tua i he tau maanga. Kua mana kia e taonanga tufunga whakamotu ke whakahoko, he aho hongofuluma walu, he mahi nā pelila. Si pihia e tau walatala tutupu ke lata ia mo i pūri he pōnei, tau liliu ke whakapulo atu ai, e BCN News he Paul Tuloto, whakapiritania, kai tuku atu tau ui whakamrina ke lata ia mea whiawhi, o nui ne pō, no no wha.